Setahu tulisan gula ni gula pun Allah sejak tahu sejak ni ngarakan bahkan berada dalam tak yang gula saya ngitek napa takok mi pas napa saya berada dalam ate hadisun nafsi panika pahi bitong dia ban Allah musibah ni kak mangkan mun mining bab kiki je nyaman mun bab fikih apa selama tak eko cak aki tak eko cak tusah keng mun kun badang gerak ning dalam ate tak eko cak tusah polan kita eko cak aki hari nyaman deh keng takok pah tak ada yaungku ku laku panding oning bahasanya catatan amal sejauh mata memandang sejak poning hadis kursi pah lember na bade sangang pulau sanga ternyata ese kulin ate kakapi mangkana sambian norok sitkon kotuk norok torikot kotuk anapa para Arabu karena deng jate ni ke YSN isbuddat Allah 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 YSN isbuddat YSN la ilaha illallah la ilaha illallah ngireng sambian ngireng sitkon Eki sambian ngireng ambian torikoh Naqsyabandiyah mun samangken ampon guru mursyid Ki Ja'far leres iki Eki ambian ngireng tore anapa para Arabu karena ate panika pah YSN dikir san ase YSN dikir para Arabu bekal odi bila odi ate gak ditopakun lebur ala ko kebagusan ben laku bekal beda catatan ning dalam ate mun ning catatan si beda dalam ate pas bungkar ben Allah ternyata ese dikir gak ditopakal berak ku laku amin Allahumma shalli ala Muhammad kok mau lah ki buru dateng alhamdulillah leburun kabinian kok ada orang ki buru dateng sekelangkong alhamdulillah para Rabu iki nireng kadito sambian sampai akhir iki ngaji pasepak kaki Khalil Yasin malar muka beliau dari paring nasihat malar muka dari paring dalancang umur malar muka bisa nerosaki perjuangan lalampan seampon para Rabu ikrisa kisarang Rasulullah ban ulama sebelum epon segak ditoh pamator minabi banyak salah banyak lopot nyona sapora sesobung batasa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.